Добро вечер, недела 22 часот. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 65 до 70 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва, како што ви најави во четвртокот, вториот дел или суштината на интервјуто со Љубиша Ристич, едно одлично интервју, посветено на односите во Русија, на односите во Кина, во Индија, во Америка, што ќе се случува со Европската унија, што ќе се случува со нас. Каде оди светот после пандемијата, после карантините, после целиот овој процес во изминалите 2 години, еден туробен, еден тежок процес, еден процес кој веројатно ќе остави многу повеќе ефекти врз психата на луѓето, односно врз нивните финансиски новчаници, значи многу потешки ќе бидат тие психолошки отколку што се овие здравствени и финансиски проблеми кои ќе се соочи светот. Интервју со Љубиша Ристич трае некаде 75 до 80 минути, останете со нас, сигурно нема да зажалите. Господин Ристич, каде оди светот? Излегуваме од еден многу тежок период и секој нормален човек си го поставува прашањето каде оди светот? Не знам, нити е тоа нешто на што се може одговорити. Свет иде увек у неком правцу кој луѓе кои живе то време, када се питање поставља, нису у станју да разумеју време у коjem живе и свет у коjem живе. Така да е то една константа. Ljudi uvek, živeći u jednom vremenu, razumeju to vreme na osnovu nečega što je bilo. A tek mnogo godina kasnije razumeju šta su stvari živeli. Tako da je to jedna stvar koja se ponavlja. Европска унија. Гледате, ние сите сме мечтаеле 30 години. Европа зда и словенците. Така почнува процесот на дисолуција на Југославија и таа Европа се покажа немокна. Ние прв пат ја гледаме Европа, ние сме гледале непринципијална, сме гледале необјективна. Сето знамо ми од увек. Да, меѓутоа, ова Европа е неспособна да се соочи со проблемите. Тоа е она што ние го видовме прв пат, ги гледаме раскарани, разединети, неспособни да најдат решение. И што понатаму? Pa ne znam, to mora Evropa da vidi. Ja ne vidim da je to nešto iznenađujuće. To se moglo očekivati u svakoj ozbiljnoj situaciji te vrste. Ta Evropa nema u stvari instrumente da savlada krizu. Ona ne može da se dogovori. To je nekad bilo pred posljednjih 10-15 godina Jugoslavije je bio isti problem. Svako vuče na svoju stranu, odjednom se pojavljuju nacionalizmi, odjednom se pojavljuje sebičluk, pojavljuje se nekakva ideologija i logika da meni bude bolje na tuđi račun i tako dalje, mislim, i svakog optužuje. To je ono što mi znamo iz Jugoslavije, to se događa danas u Evropskoj uniji, ista ta stvar. Ima ih oni koji su jači, ima oni koji su slabiji, ima oni koji su bogatiji, oni koji su siromašniji, bogatiji neće da pomažu siromašne, siromašni ne razumeju egoizam bogatih, moćnih, to je sve poznato. Mi smo tu istoriju prošli, mi znamo kako to izgleda. Da li će tako isto da se završi kao što je se u Jugoslaviji završilo, kad smo ostali bez zemlje praktično, to je drugo pitanje, jer ipak kraj Jugoslavije je mnogo više vezan za neke druge procese šire, a to je samo ujedinjenje Evrope, ujedinjenje Nemačke, Sovjetski savez koji sprovodi svoju epohalnu reformu, pretvara se u Rusku federaciju, oslobađa se kolonija u istočnoj Evropi, oslobađa se azijskih republika u kojima nerusko stanovništvo nadvladava brojčano Ruse. To je sve jedna velika reforma koja je tamo sprovedena, ali prava žrtva i jednog procesa, a to je stvaranja Evrope koja ima ambiciju da bude imperijalna država i s druge strane reforma u Sovjetskom savezu koja se tako sprovodi sistematski da dovede do toga da ostane Ruska federacija umjesto one imperijalne države kakva je bio Sovjetski savez. To je koštalo Jugoslaviju opstanka. Jugoslavija u tim okolnostima ne može da opstane. Ona ne može da bude na putu jednima i drugima. Taj revanš ruski i revanš nemački je koštao Jugoslaviju života u stvari. Господин Ристич, минатата година прв пат се случува. Италија е во криза, земја членка на НАТО, и тамо помошта стига од Руското министерство за одбрана. Руската армија, значи, Руското министерство за одбрана стапнува на територија на земја членка на НАТО после 50 години.
posle 60 godina. Pa dobro, ali to je sve u simboličkoj ravni. Dobro, vi ste vrveni režiser, vi znate neka preko simbolikata se pratja seriozni poraki. Jeste, zato kažem, pa Italija je okupirana zemlja, to je fašistička Italija 1945. godine je postala deo jedne nove Evrope u kojoj je svet podeljen tako da istočna Evropa okupirana od strane Sovjetskog saveza sa nekih, 2,5 miliona vojnika, a zapadna Evropa je okupirana od Sjedinjenih Američkih Država, zapravo 600.000 vojnika samo u Nemačkoj je imala Amerika, a Italija je zemlja koja je bila, kako da kažem, interesantna. Mlađi ljudi ne znaju tu istoriju, ne razumeju šta se to događa u Italiji. Italija je bila zemlja sa veoma komplikovanim političkim životom, mehanizmom višepartijskim. Glavna partija u toj državi od 1945. je bila, zapravo najjača partija je bila komunistička partija Gramscija, Togliattija, Berlinguera, a s druge strane je bila demohrišćanska partija, i to je bio sukob između levice i desnice u Italiji, ali sve vreme američka vojska tamo. Sve vreme je neko ko je kontrolni mehanizam u toj stvari, koji taj fine tuning, fino podešavanje tog političkog mehanizma u Italiji je dovodilo do toga da tamo petkom padaju vlade, ponedeljkom se formiraju druge vlade i tako svaka 2-3 meseca. I stalno je ta ista igra, dok jednog trenutka nije došlo do toga da Italija sazri politički, da pokuša da se oslobodi te situacije okupirane zemlje u kojoj strana sila koja tu je predominantna, koja je hegemon, diktira zapravo politički život. To se zvalo u Italiji istorijski kompromis. To je demokracija hristijana, demohrišćanska partija i Berlinguerova komunistička partija stvorili su takozvani istorijski kompromis. Dogovor između tih glavnih političkih partija u Italiji, levice i desnice. Šta se dogodilo onda? Ništa. Crvene brigade pod kontrolom CIA, Renato Curcio i ostali su jednostavno uhvatili Alda Mora, predsjednika vlade italijanske iz demohrišćanske partije, strpali ga u jedan Renault 4, oteli ga, držali ga tobož u nekom podrumu ili nekom stanu, to je trajalo nedeljama i na kraju su javili da će ga naći ubijenog u tom istom Renault 4 tamo gdje su ga oteli. Gotovo, nema istorijskog kompromisa. I rečeno je, to ne može, nema šanse. Ta organizacija ima sedište u Parizu, ona je deo NATO-a i brine se o tome da u zapadnoj Evropi ne može nikako da dođe na vlast nikakva stvarna levica, komunistička partija Italije, Francuske, Španije, to su sve bile jake partije kojih više nema. I Italija je postepeno dovedena do toga da sve te političke partije nestanu. Danas u Italiji nema demohrišćanske partije, nema komunističke partije. Na vlast su doveli tada socijalističku partiju jednog prevaranta. Secike se, taj Benito Craxi, on je imao 5%. 5% u Italiji. Na izborima, on je vladao Italijom kao mislim, sa 5%, podržan od onih kojima odgovara da u Italiji vlada neko ko ima 5%, a ne neko ko ima 38% ili 42%. I to je pravilo u svim zemljama okupiranim na taj način. Uvijek se traži neko ko ima malu podršku i koji mora da se osloni na nekoga spolja, da bi se tom zemljom vladalo na neki način koji je efikasan. Tako da u Italiji više ne postoji politički sistem, postoje razne neke partije, partijice, danas se zovu ovako, danas onako, ali Italija ostaje. Ono što je Obama, na primjer, poručio Merkelovoj, da ona zaboravlja da je Nemačka okupirana zemlja. Otvoreno, direktno, u lice. To što oni prave dogovore svoje sa Rusijom, zato što Nemačka ne može da opstane bez ruskog gasa, nafte, gvozdene rude, koksa, čelika, svega ostalog. Evropa svoj rast duguje resursima iz Rusije. Mislim, to je jasno. Još je Bismarck znao da Nemačka u Evropi igra ulogu ukoliko ima podršku Rusiji. Nije to ništa novo, to su sve neke konstantne u evropskoj istoriji. Ali, otkad su Sjedinjene Američke Države hegemon u Evropi, zato što hoće da budu svetska sila, ne mogu da budu svetska sila ako nisu hegemon u Evropi, onda se razne evropske države
Prema tom konceptu američke hegemonije u Evropi, istorijski razvijene različite načine. Tako Nemačka, tako Francuska, tako Italija, pa tako Jugoslavija, tako današnje ove državice koje su nastale od Jugoslavije. To je sve vezano za problem je li Sjedinjene Američke Države, da li su Sjedinjene Američke Države regionalni hegemon ili nisu. Pa onda danas imate sveopštu kuknjavu, na primjer. Sve je to mimikrija. Kao tobož, NATO se približava ruskim granicama. Kao Poljska, ne znam, ove baltičke zemlje, Rumunija, Bugarska, Makedonija, svi su članovi NATO-a. Ko je lude ratuje s Rusijom? Ko je uopšte lude ratuje s Amerikom? Ko je lude ratuje sa zemljama koje imaju nuklearne bombe, ogromna skladišta hidrogenskih nuklearnih bombi? Oni uopšte nemaju nikakvu namjeru da ratuju među sobom. To što Amerikanci šalju kompozicije raketa, tenkova, artiljerije na ruske granice, pa oni ne postavljaju NATO prema Rusiji. Naprotiv, postavljaju NATO prema Evropi. Ta stvar je okruživanje Nemačke od Grčke, Bugarske, Rumunije, Makedonije, pa do baltičkih zemalja, to je zid prema Evropi, to tako se kontroliše Evropa. Kad su Genšeri, Nemci, uz rusku podršku Gorbačova koji sa kolom dogovaraju ujedinjenje Nemačke iza leđa Amerikancima, jel? Kad oni izbacuju 600.000 vojnika iz Nemačke, pa oni se sele ovde kod nas. Prvo dolaze u Makedoniju, zatim kad dođe vreme uzmu Kosovo, naprave sebi Panamu na Kosovu, svoju teritoriju, gde imaju svoj aerodrom, gde imaju sve što im trebaju, odatle kontrolišu tu stvar. I mi sad imamo situaciju da se sad sve velike sile ponovo igraju cele te svoje igre koju su već naučili 50 godina unazad, pa su u jednom trenutku izgledalo kao sad će to da napusti. Ko je lud to da napusti? Pa to je ono što njima odgovara. Dobro, gospodin Ristić, vidite, Sovjetski sojuz, odnosno Ruskата federacija je pominula... Ne, to su dve razne stvari. Da, Ruskата je pominula своята реформа. Гледа дека во тие азијски републики неруското население стана доминантно и имат проблем како да ги финансиски издржат овие колонии во Источна Европа. Тако е, Поljska и све остало. И тоа се растура. Руската федерација поминува 20 години еден процес на реформи. Јесте. И од пред 10 години тоа е веќе сосема друга Русија. Тако е. Кина исто веќе 30 или 40 години поминува низ еден процес на реформи. Да, ali to su dva razna procesa. To su Rusi videli kod Kineza i naučili kako se sprečava svaki sukob sa susedima, da se ne bi ometao razvoj. Na koji način se ta stvar dovodi u kontekst sopstvenog razvoja uz pomoć organizacije koja ima jasan cilj, na koji način da se to sprovede. Nije to... Što, na primjer, naučija Rusite od Kinezite? To, pre svega to. Koje? Možemo li da ga objasnime? Pa, pre svega su naučili ono što su Kinezi uradili dok su se događale sve te operetske revolucije u Evropi. Ne znam, Mađarska, Češka, Rumunija, Čaušesku, Havel, sve te gluposti, te operete koje su se događale kada su zapravo američke i ruske službe organizovale pad svih tih režima, zapravo zajedno, i polako sprovodile ono što je master plan. A master plan je bio definisan još sutradan posle Staljinove smrti. Berija, koji je bio šef NKVD-a u to vreme, je pred Politbiro izneo, danas to istoričari znaju, izneo je svoju analizu koju je NKVD tada dao. Uvek su u Sovjetskom savezu su te specijalne službe uvek bile avangarda promena u društvu. To je bilo u vreme Lenjina sa čreзвичajnom komisijom, sa takozvanim NEP-om, sa novom ekonomskom politikom kojim je rešavan problem gladi koja je tada zavladala u Rusiji posle građanskog rata. Kad su oni pustili da umesto kolkoze i sovkozi da ljudi imaju malo zemlje koje obrađuju, da mogu da proizvedu hranu da iznesu na pijacu. Kad su to dozvolili, kad su stvorili ono što se kod nas zvalo GG, grupe građana, mala preduzeća, privatna i tako dalje, to su oni, tako su rešavali glad u Rusiji u Lenjinovo vreme. To je koncept koji je donela tada njihova tajna služba.
Kasnije, ta tajna služba je radila razne stvari. Posle, u vreme Hruščova, ljudi kao Mironov, kao Šeljepin su smenili Hruščova. Ponovo je to išlo iz njihovog tada već KGB-a, NKVD-a. U vreme kada je Staljin umro, 53. godine, prvi izveštaj, ono što bi Amerikanci rekli o stanju nacije, koje je Berija podneo na Politbirovu, bio je da Sovjetski savez, po proceni njihove specijalne službe, tajne policije, znači NKVD-a, ne može da preživi izdržavanje parazitskih kolonija u istočnoj Evropi koji služe kao beden, jastuk, zaštita od agresije sa zapada, sve te države koje su oni izdržavali praktično sirovinama, besplatnim hranom, svim živim, da to Sovjetski savez neće moći za sledećih 25 godina ekonomski da izdrži, da će kolabirati. I s druge strane, da ne može da izdrži eksponencijalni rast stanovništva u azijskim republikama, jer će u Sovjetskom savezu prevladati ne rusko stanovništvo, rusko stanovništvo. Berija je to izneo kao procenu NKVD-a. Sutradan su ušli Žukov i Hruščov s pištoljima na sednicu Politbirova, uhapsili Beriju, odveli ga, streljali ga. On jeste bio zločinac, on je organizovao ceo taj gulag i sve te stvari, ali nije zbog gulaga on likvidiran. On je likvidiran zbog tog koncepta, te reforme. To je bilo prerano za njih da shvate, jel? I onda su oni krenuli da dalje jačaju tu situaciju koju su imali, da jačaju taj koncept socijalizma koji su oni sprovodili, pa je Hruščov posle izvesnog broja godina bez uspeha rešavao problem proizvodnje hrane u Sovjetskom savezu. Sovjetski savez nije mogao da savlada to ogromno prostranstvo i nedovoljno stanovništvo za to ogromno prostranstvo. 280 miliona imao Sovjetski savez u času kad je nestao. Ali nestankom, odlaskom Ukrajine, Belorusije, Baltičkih zemalja, Kazahstana, Azerbejdžana, svih ovih zemalja, šta se desilo? Oni su izgubili 100 miliona stanovnika, 130 miliona. Ostali su ta velika, ogromna država koja je Ruska federacija, najveća na svetu, imala 135 miliona stanovnika, umesto 280 pre toga. U petak 280, u ponedeljak 135. Odjednom nema dovoljno stanovništva, nema ljudskih resursa za državu, za razvoj i tako dalje. Kina i Indija su pokazale zapravo da su ljudski resursi važniji od prirodnih resursa. Dve najmnogoljudnije zemlje na svetu imaju najveći razvoj, najveći uspon na osnovu svojih ljudskih resursa. Niti Indija, niti Kina imaju prirodne resurse koji bi im omogućili nekakav eksplozivni rast. Samo ljudski resursi. I to je ono što danas biva jasno. Nema razlike između situacije u kojoj se nalazi Ruska federacija i Slovenija. Isti problem. Nema dovoljno molera, nema dovoljno učitelja, medicinskih sestara, pesnika. Mislim, ne može država da postoji u ovom malom ili onom ogromnom obimu ako nema ljudske resurse. Ono što je tu za nas interesantno i zanimljivo jeste da je taj proces reforme u Sovjetskom savezu bio veoma povezan sa konceptom koji su Kinezi uveli u vreme Deng Xiaopinga. A to je, dok se događaju sve ove operetske revolucije, tobožnje, plišane, ovakve, onakve po Evropi, oni sprovode svoju ogromnu reformu, sklapajući prvo dogovor sa Indijom. Ja znam čoveka koji mi je pričao kako ga je poslao Rajiv Gandhi u Peking, gde je bio 4 meseca, gde je razgovarao i sa Deng Xiaopingom, gde su oni dogovorili da nema više ničega što će Kina uraditi da ne obavesti Indiju i Indija uraditi da ne obavesti Kinu. Oni su ratovali na Tibetu, oni su imali dve nuklearne sile koje se kao, sad su nedavno opet imali čarke na granici, ali princip je jasan, sve je to u redu. Ovi pomažu Pakistan, Kinezi, daju im čak tehnologiju za atomsku bombu. Ovi, mislim, Indusi, ali oni ništa ne rade da jedni i drugi ne obaveste o tome. To je način na koji to funkcioniše još od vremena Rajiva Gandhija i Deng Xiaopinga, od tada do danas. A Kinezi sistematski, jedini rat koji je Kina vodila posle Korejskog rata, gde je intervenisala, je bio sa Vijetnamom. Kada je Vijetnam
posle pobede u ratu koji je bio u Vijetnamu protiv Francuza, pa onda protiv Amerikana, se toliko osilio da je upao u Kambodžu. Onda je Kineza rekao, ne može da se upada u Kambodžu, i onda je smirila Kina Vijetnam, makla ga iz Kambodže, ali iza toga je sklopljen ugovor između Vijetnama i Kine, da njihov spor oko jednog arhipelaga bogatog naftom, 40 ostrva, koji su bogate naftom, se ne pokreće sljedećih 50 godina, ili ne znam, 60 godina, ili 90 godina, nego će Kinezi uložiti u istraživanja tamo i Kina i Vijetnam će zajednički eksploatisati to i time je stvar završena. I Kinezi su tada sa Rusima sklopili dogovor o granici koja je nekoliko hiljada kilometara, na kojoj je stalno bio rat, na reci Usuri. Od nastanka Narodne republike Kine, od 1949. godine, od raskida sa Staljinom, pa sve do Deng Xiaopinga, tamo se stalno vodio rat, stalno se puškaralo, stalno se pomerale karaule, tamo, ovamo. To je ona granica koju je utvrdio još specijalni izaslanik Petra Velikog, grof Raguzinski, Vladislavić, Sava Vladislavić, dole iz Hercegovine, veliki diplomata i prvi obaveštajac Rusije, Petra Velikog i tako dalje, začetnik ruskih specijalnih službi. Tu je taj naš grof Raguzinski, Sava Vladislavić dole iz Trebinja ili iz Nevesinja, više ne znam odakle. Oni su tada dogovorili sa Rusima da prestane ta stvar i oni su sklopili mir. Oni su sa svima unaokolo rekli ne, ništa, svuda se dogovaramo, nema nikakvih sukoba, nema ničega, jer nama treba vreme da stanemo na noge, da se razvijemo. I onda je Kina uradila to što je uradila. To su Rusi naučili od njih. Ali, druga stvar koju su Rusi naučili od Kineza jeste, nećemo ratovati, ne, ali ćemo se spremati. Mi znamo, meni je rekao jedan visoki kineski funkcioner u svoje vreme, rekao mi je još pred 20 godina, mi znamo da ćemo ratovati sa Amerikancima i oni znaju da mi znamo i mi se spremamo i oni znaju da se mi spremamo, ali naši glavni neprijatelji nisu Amerikanci, nego Rusi, on je rekao u to vreme. Zašto Rusi? Pa zato što je to istorijski tako. A oni su tu stvar završili, podvukli crtu. Sljedeći put kad mi je jedan Kinez govorio o tome, rekao, to kaže više nije tačno. To je bilo, ali više nije. Mi sad imamo dogovor sa Rusima i tu više nema sukoba. Mi sada radimo zajedno, jer to je pitanje njihovog i našeg opstanka. To je stvar koju su sljedeća stvar koju su Rusi naučili od Kineza jeste, to je ta teorija Deng Xiaopinga. Jedna Kina, dva sistema. Ono što je kinesko, bit će kinesko i ne odustaje se od Tajvana, od Hong Konga, od Makaoa. To je nešto što Kina ne prihvata kao završenu stvar. Tako Rusija ne prihvata da je Krim nije ruski, ne prihvata da se može deo Ukrajine u kojem žive ljudi koji su Rusi ili su orijentisani prema Rusiji za sva vremena odvoju od Rusije i tako dalje. Znači, pogledajte kako su Rusi nastupili u Siriji, na primjer, tamo gdje imaju svoje interese. Oni su sad odustali od onoga što je u vreme hladnog rata bio ruski taj defanzivni položaj. Oni nisu postali ofanzivni, ali vrlo jasno stavljaju do znanja, kao i Kinezi, šta smatraju svojim i šta će braniti ako hoće neko da se igra s tim na sve moguće načine. I to je druga lekcija koju su Rusi naučili od Kineza. Naravno, ne mogu da reše problem što im fali 200 miliona ljudi za to ogromno prostranstvo, za tu ogromnu državu. Amerika je umeđu vremenu došla do 350-360 miliona, a imala je 270 u času kada je nestao Sovjetski savez. Ristić, Kinezite ги поминат своите реформи, го наоѓаат својот. Još traje to. Još traje. Почна од период кога требаше да се прехранат, кога главниот кинески проблем беше како да има доволно храна, 1 милиарда и 100-200 милиони, колку што беа тогаш, па правеа одредени демократски револуции, односно демографски револуции, па правеа одредени селекции, па едно дете, па кој е машко и така натаму. Да, али то е врло прецизно спроведено. Спроведено, значи. Тоа е болна, тешка реформа и Кина го поминува тој пат. Русите го поминуваат тој свој пат, учат од Кина
има дел своја некоја колективна меморија и така натаму. Што прават американците? Нив им се случи шарена револуција, условно речено, при промена на власта, упад во Капитолот. Нешто што беше незамисливо, да речеме, последните 50-60 години. Океј, ке речеме дека тоа оперетски, дека е тоа на било кој друг начин, но се случи. Дојде до една таква промена на власт. Што ќе поминуваат американците во наредниот период? Има едни чудни избори, да не се лажеме. Избори кои најмалку може да се наречат објективни. Така да Америка ќе поминува низ некој свој пат. Суперсила број 1. Danas je jako moderno, svi pričaju o takozvanoj dubokoj državi, deep state. Postoji u Americi kompanija koja je formirana negde u vreme pre Prvog svjetskog rata i tokom Prvog svjetskog rata da bi već 916. godine ta kompanija imala svoj prvi ugovor sa američkom vojskom. Kompanija se zove Booz Allen Hamilton. Negde 40. godine ili 41. godine ta kompanija je sklopila svoj prvi ugovor sa američkom mornaricom. 44. godine je prvi ugovor kompanije Booz Allen Hamilton sa američkim vazduhoplovstvom. To je kompanija koja ima, kažu, 104 ili 108 kancelarija širom sveta. Ima desetine hiljada zaposlenih. Ima ugovore sa svim državnim agencijama u Americi. Znači, prvo vojska, znači kopnena vojska, pa mornarica, pa vazduhoplovstvo, ali zatim CIA, DAA, NSA, sve moguće agencije, one zapošljavaju jedan broj ljudi koji su na platnom spisku kompanije Booz Allen Hamilton. I rade za američku državu. To je onaj aparat, izbori, budu, ne budu, izabran Bush ili izabran drugi Bush ili izabran Trump ili izabran Obama, svejedno, političari u Kongresu, političari u Senatu, lobisti i sve ostalo, to se sve menja kroz taj izborni sistem i tako dalje, ali službenici koje plaća Booz Allen Hamilton ostaju. Njih izbori ne tiču. Ne gi menova niko. Nema niko, oni su večiti. Oni su večiti. To je ideal svih, mislim, dubokih država. Jel? To su oni koji to zapravo, oni su kontinuitet. I oni rade na tome da ovaj bude izabran, onaj smenjen, ova lobistička kompanija, ova lobistička grupa, ove pare idu tamo, ove federalne rezerve kao privatna banka štampaju pare ili ne štampaju pare, ali uvek postoji jedna velika baza upravljanja jednom takvom ogromnom državom, silom i tako dalje, kakva je Amerika. I danas tek ljudi dolaze do toga da razumiju šta je to duboka država, pa to je neka misterija sad, pa to su sve kao neke masonske lože. Nisu nikakve, to je sve regularno, regulisano zakonom, znači privatna kompanija koja daje kadrove za sve državne agencije, službe, vojsku, tajnu policiju, za sve živo. I to sve ide iz jedne kompanije. U drugim velikim silama, državom i tako dalje, organizovano drugačije, jel? Ali ponovno se svodi na istu stvar. Postoji aparat koji zapravo upravlja sistemom, državom, a istaknuti su nekakvi pojedinci koji se tobož biraju na nekakvim izborima ili ne. E sad, tu je problem veliki u Americi, što taj kontinuitet kompanije kao što je Booz Allen Hamilton, imamo mi ovde kod nas isto ljude koji su došli iz Booz Allen Hamilton, ima ih u vrhu vlasti, ima ih u Makedoniji, ima ih u Hrvatskoj, ima ih u Srbiji, ima ih svuda. To je sistem koji tako funkcioniše. To su ovi razni USAID, pa ne znam, razne pomoći, pa ovo, pa ono. Kroz sve to idu ljudi školovani, mislim, odgajeni od strane tog sistema i onda oni ulaze u razne zemlje, u razne države i prenose, šire taj sistem na sve strane. Ono što je tu razlika. Razlika je što u državama, kao što je, na primjer, Rusija, može da opstane vrh države
u jednom kontinuitetu kroz 6 godina, 10 godina, 15 godina, 20 godina, može se napraviti kontinuitet. U državama u kojima je ovaj sistem, kao što koji je u Americi, to umanjuje važnost izbora. Zato što niko ne može da riskira da se svake 4 ili svakih 8 godina sve promeni. Jel? Meksiko je država koja ima taj problem. Ja sam mnogo odlazio u Meksiko, tamo sam gledao, poznavao sam manje više 4-5 američkih predsjednika dok su bili opozicioni novinari. Mislim, u raznim fazama. I poslije zateknem kao predsjednike ili gradonačelnike Meksiko City, pa onda ne znam, predsjednik. Tamo 7 godina traje mandat predsjednika. I on ne može da bude biran drugi put. Kad su izbori u Meksiku, ponekad se desi jedan od kandidata bude ubijen u toku kampanje. Svašta se događa. Ali kad bude izabran i kad postane predsjednik, tog dana, od petka na ponedjeljak, u nedelju se objavi izbori, u ponedeljak, svi koji su bili, direktor bioskopa u nekakvom selu, gradonačelnik Meksiko City-a, ministar poljoprivrede, direktor Pemexa, glavne kompanije meksičke, naftne i tako dalje, svi su u ponedjeljak smenjeni. U ponedjeljak dolaze 1000 ljudi na njihova mesta, koje dovodi partija koja je pobedila i predsjednik. Ne čak ni tamo je bila partija na vlasti mnogo godina, jeste ta PRI, takozvana revolucionarna partija reformska u Meksiku. Ona je bila od meksičke, mislim, decenijem na vlasti, ali se menjao predsjednik. I to što je ista partija nema veze. Smene se svi i dođu potpuno novi ljudi. I svakih 7 godina se kompletno menja cela struktura države. U Americi to ne može. U Americi je to 4 godine, pa eventualno još 4 godine. Oni jeste da zamene ljude, ali oni imaju stalni problem da održe kontinuitet. Pa onda ovakve kompanije kao Booz Allen Hamilton, to je ta duboka država, to je to ispod, to održava kontinuitet. A u državama kao što je Rusija ili kao što je Kina, ovo što on kaže, autoritarne države, pa ne znam šta, u Kini se 7-8 godina pre zna ko će biti sljedeći predsjednik Kine. Da li dolazi iz Šangajske grupe, da li dolazi odavde. Mislim, Kinezi imaju sistem koji je sistem nekoliko hiljada godina. Kako se tamo vlast formira, održava, kako ima kontinuitet i tako dalje. Rusiji imaju opet taj svoj caristički sistem. Rusija je jedna država u kojoj se uvek sve događa u centru. U Rusiji čitavoj se ništa nije događalo. Trotski i Petrogradski sovjet je izveo revoluciju u Petrogradu. I to je odmah cela Rusija. Znači, kad se promeni vlast u Petrogradu, u celoj Rusiji se promeni vlast. Posle možda bude građanski rat. Lenjina još nema, on je još u Švajcarskoj, tek će ga preko Finjske dovesti, jer Trotski je već izveo revoluciju time što je Petrogradski sovjet organizovao pobedu u Petrogradu. I čao, gotovo, to je završena stvar, to je takva zemlja. Šta se tu dogodi, to se onda raširi na čitavu zemlju. Drugim rečima, hoću da kažem, svaki politički sistem ima svoju tradiciju, ima svoju inerciju. I ne može se to tek tako menjati, sad će preći iz apsolutizma i iz jednog upravljanja državom na način kako se u Rusiji upravlja stotinama godina, jel? Ne može se preći odjednom na nekakav liberalni sistem, pa će sad nekakav Navalni ili ne znam ko da dođe na vlast nekakvim izborima. To su gluposti, to ne postoji, to se tako ne događa. Isto tako, u evropskim ovim zemljama raznim postoje također neke tradicije koje, engleska tradicija je različita od francuske tradicije. Francuska je različita od nemačke tradicije. To su sve neke države, neki sistemi politički, neki mentalni sklopovi u smislu stanovništva, nacije i ostalog istorijskih nekih okolnosti u kojima će ta stvar da se ovako ili onako dešava. Evo, pogledajte Makedoniju. Pa Makedonija nema istoriju političke partije. Makedonija nema istoriju političkog života.
Šta ima Makedonija u vreme okupacije Turske, pa ne znam, svih tih mogućih stvari? Šta ima? Ima samo tradiciju pobune, terorizma, tajnih organizacija i tako dalje. I sad Makedonija treba da razvija svoj parlamentarni život, treba da vodi svoj politički mehanizam, da ga postavlja kao nekakvu tradiciju koja se uspostavlja. Ali to traje ne decenijama, to traje stotinama godina, ne može preko noći i tako dalje. Da ne govorimo o Srbiji, jel? Kada prašam za Makedoniju, to mi se bitni dve prašanja. Evropska unija, Merkel zamenjala penzija, krupen igrač, Francija dođe na sceната, може ли да дойде? Има ли некои промени? Non-paperi се јавуваат, промени на Балкан и така натаму, но и промени во Европа. Ако длабоката држава нели е континуитет во Америка и го компензира тој хендикеп дека не може да се развие власт која ќе трае 20 или 30 години како што е во Русија или во Кина. Што ќе се случува сега во Европа според вас? И Индија ми е многу интересен модел. Втора, ако не и прва по бројност, по човечки ресурси. Sad je ista već, sad je već milijardu i 360 miliona već. Со тенденција да ја помини Кина. Значи со тенденција да ја помини Кина. Меѓутоа Индија се уште не го покажа својот потенцијал. Да има милиардери, da... Ne je stvar milijardera, nego Indija je jedna od 10 najjačih industrijskih zemalja na svetu, u isto vreme spada u 6 najsiromašnijih zemalja na svetu. To se konflikti vnatrešno. To je tako organizovan svet, to je tako organizovan država. Ja sam bio u Indiji, znao sam Induse dobro, znam ljude, razne, oni su uvek imali te dve jake partije. To je Kongres, to je tradicionalna Kongresna partija jeste Gandijeva, pa Nehrova, pa Indire Gandhi i tako dalje, a s druge strane Janata partija, koja je kao nacionalistička partija i tako dalje, to je kao sukob tamo te tradicionalne kongresne i ove Janata partije, ali ja kad sam bio jedan put u Indiji, tad su ni jedna ni druga partija nisu imale mogućnost da formiraju vladu. Takva je bila situacija politička, to je bilo 99. godine ili tako, 2000, ne mogu se setim tačno. I onda je došla na vlast u Indiji jedna koaliciona vlada gdje je bilo 19 partija. Kao DOS u Srbiji, 19 raznih partija, koalicionih vlada. Ja sam imao sastanak sa predsjednikom vlade Indije, on je došao iz države Karnataka, jedan vrlo obrazovan čovek, fin jedan gospodin koji je tamo iz Bangalora, gde je centar ove indijske tehnologije, ove IT industrije i svega, software, Silikonska dolina, jača od Silikonske doline. I taj čovek nije govorio engleski i nije govorio hindu. On je znao samo, hteo da govori samo na svom, ja sam sa njim razgovarao sa prevodiocem. On je prevodio jer on nije govorio engleski, nije govorio hindu. Razgovarao sam sa ministrom odbrane, imao je skoro 86-7 godina, taj čovek, on je bio šef jedne partije iz najveće indijske države, iz Uttar Pradesh, UP, jel? Kad sam s njim razgovarao, on isto nije znao engleski. Nije znao engleski, isto je bio čovek koga je poslao predsjednik vlade, tad je bio ministar energetike, taj čovek koga je on poslao da medijaciju radi između njega i mene oko toga oko čega smo trebali da razgovaramo. Hoću da kažem, Indija je jedna komplikovana država. Ja sam bio tamo u Lok Sabi, Lok Saba je njihov donji dom parlamenta, jel? Tamo ima 550 poslanika, neki su evropski odeveni, neki su umotani u bele krpe, neki imaju narodne nošnje iz ne znam kojeg dela. To je jedna nevjerovatna država. Ali, jedan moj prijatelj Italijan ide za Indiju i kaže, on tu je radio u Beogradu, bio predstavnik neke francuske kompanije, kompjuterske, ne znam šta. Kaže on meni, ti si, kaže, išao u Indiju, kaže, molim te, reci mi nešto o Indiji, idem prvi put, idem tamo, turistički ide čovjek. I kaže on, ja rekao, znaš šta, nemoj ništa da se čudiš u Indiji, sve što se tamo događa, sve je to prirodno, nemoj da te ništa, da se kao svi glupi zapadnjaci, mi tamo odemo pa se čudimo svemu. Nemoj ničemu da se čudiš, uživaj, to je jedna potpuno neverovatna zemlja, najrazličitije sve ostalo. On kaže, ma dobro, kaže, znam, to je sve tako, a to je sve isto. Rekao, dobro, u redu, idi, vratio se on iz Indije. I
kaže meni, zamisli šta mi se desilo. Šta ti se desilo? Pa kaže, otišli smo, odveli su nas u neko putovanje turističko negde u neku džunglu tamo u sred neke države i tamo nekakve šume, nekakva čuda, neka reka, negde su nas vozili i mi dođemo u neko selo. I u tom selu fantastične ćilime oni prave tamo, žene tkaju to i tako dalje. Ja pogledam cene, nevjerovatno, fantastične, mislim, divni ćilimi, a strašno jeftini. Pogledam znak American Express i Mastercard. Rekao, da li je moguće da ovde mogu da kupim sa karticom, da kupim ćilim? Kaže, fantastično, to dok stigne u Italiju, u Milano, kaže, kod mene to ko zna će ikad stići. I ja, kaže, uzmem karticu i nakupujem te neke ćilimčiće, nešto, mučim se s tim, u avion stavim, dođem u Milano, kaže, račun već stoji u poštanskom sandučetu. Kaže, nisam mogu da verujem. Pa kažem, to ti je Indija, to moraš da shvatiš. Tamo sve funkcioniše, iako je potpuni haos, iako ljudi spavaju po ulicama, iako ne mogu da se vakcinišu, iako ne mogu da sahrane mrtve, iako sve, ali tamo sve funkcioniše, stalno. I stalno ljudi misle, a njima su Englezi ostavili administraciju, birokratiju. To je potpuna budalaština. Oni su imali tu administraciju pre 3000 godina. To je bilo tako. Ima jedan Francuz, Amaury de Riencourt, koji je napravio fantastičnu knjigu koja kaže, ima Spirit of China and Spirit of India, o Indiji i o Kini. On opisuje tu stvar. Kaže, Indija, ona proguta svakog osvajača. Ona jednostavno ne primeti Aleksandra Makedonskog koji dođe, ubije u jednoj bici 3 miliona ljudi. Ali Indija ne pamti uopšte da je Aleksandar Makedonski ikad bio tamo. Mislim, to je prosto tako, drugo osjećanje vremena, drugo osjećanje, prosto to je jedan drugi svet. I veoma je teško to stalno po merilima i kriterijumima i po iskustvu ljudi koji nisu odande to razumevati i to tumačiti. I to je nešto što tek mi treba da naučimo, da razumemo te velike države, na koji način se one odnose prema onome što se u svetu događa. Сумир Рисич, и сакам тука, нели, горе-долу крај на емисијата. Ако светот се менува, и ако американците, нели, конизите велете дека 20 години, 30 години знаат дека ќе има конфликт со Америка и се подготвуваат. Кинези, да. Нема суперсила во светот ако не била војнички суперсила. Ако не била суперсила војнички број 1. Можат ли кинезите да станат? Многу брзо покажа дека се адаптират. Тие што најбрзо се адаптират, всушност и победуваат, обстојуваат во светот. Диносаурусите беа најмокни, па не беа адаптабилни и пропаднаа. Ги снема. Не може да го издржа тестот на времето. Ако кинезите се најадаптабилни, ако најбрзо се прилагодуваат, ако покажаа најсилен општествен имунитет да се справат со проблемите кои сега го мачат или со кои сега се сочува светот, можат ли, ако не станат суперсила број 1, војничка суперсила број 1, да станат најмокна сила во светот? Како тоа? Тоа се некои флоскули од минатото, светот сега се менува, начинот на војување се менува, капацитетот на војување се менува и така натаму. Дури некој вела дека сега ова пандемија, некоја трета светска војна и така натаму. И ние треба да го гледаме светот низ призмата на промените, а не низ некоја призма на статус кво. Но што ќе се случува во тој триаголник, Русија, Кина, Америка, да финишираме и уште на крај сака Македонија, Бугарија. Да, па не знам, добро, ја се teško mogu da razumem u te stvari. Ja samo ono što znam, to je jedan put sam razgovarao s jednim američkim bankarom koji meni kaže, mi smo rešili, to je bilo još pred 20-25 godina. Kaže, mi znamo kako ćemo s Kinom izaći na kraj. Ja kažem, kako ćete izaći s Kinom na kraj? Pa kaže, lako, mi znamo, kaže, gde je Kina tanka, kaže, gde je meki trbuh Kine. Pa gde? Pa kaže, mi ćemo njih uništiti korupcijom, kaže. Mi ćemo da uvedemo korupciju, kaže, oni će pući, kaže, zato što će ih korupcija uništiti. Ja mu kažem, gospodine, da li vi znate da je korupcija jedina konstanta u životu Kine već 4-5 hiljada godina? Kako ćete vi uništiti Kinu korupcijom koja je izmislila korupciju, čiji je sistem zasnovan na korupciji posljednjih nekoliko hiljada godina? On kaže, kako mislite to? Pa rekao, tako kako sam vam rekao.
Vi pričate o tome da ćete Kinu uništiti korupcijom, a Kina može da vam izvozi korupciju. Ona je izmislila korupciju pre koliko hiljada godina. Mislim, problem koji svet ima sa Kinom je nešto drugo. Problem je što Kina ima jedan master plan koji je, kako da kažem, logičan. Ja sam u Namibiji. Namibija je bila nemačka kolonija, pa je bila protektorat Ujedinjenih nacija, deo Južnoafričke republike, pa je stekla nezavisnost i tamo je bila neka konferencija Interparlamentarne unije. Ja sam bio tamo i ručam sa predsjednikom Namibije, koji se zvao, tada ne znam da li je živ danas, posle 20 nešto godina, zvao se Sem Nujoma. Sem Nujoma je beogradski student, ovdje je studirao. I on govori odlično srpski i mi sedimo i ručamo kako se zove, tamo u njegovoj rezidenciji. I on meni kaže, ja ga pitam, dobro, kakva je situacija sad? Ma užas, kaže predsjednik, ja sam predsjednik države, a meni su stavili predsjednika vlade koji je američki đak i on ga pljuje na otvaranju Interparlamentarne unije, sve govori protiv predsjednika, a sedi cela Interparlamentarna unija svetska, tamo je slušano neverovatno, predsjednik vlade pljuje po predsjedniku države, katastrofa. I on meni priča to, kaže, ma to ti je, kaže, takva situacija sad ovdje, teško i ovo i ono, ali kaže, ima jedna stvar u Africi, kaže, potpuno nova, to je bilo pre 20 nešto godina. Koja je stvar? Pa kaže, došli su Kinezi. Kaže, sve se menja. Zašto? Pa kaže, Kinezi su došli i doneli su koncept 50-50 joint venture, kaže, nema strings attached, nema uslova povezanih političkih sa ekonomskim tim ulaganjima. Kaže, došli su, dovedu svoje radnike, naprave hidrocentralu, naprave autoput, naprave ovo, naprave ono, pokupe se i odu, kaže. Ne postavljaju nikakve političke uslove. Ne moraš da uopšte nešto, kao svi iz Evrope, kao Amerikanci, kao Rusi, kao svi ti uvek postavljaju da budeš sa njima, da budeš uz njih, da pratiš njihove politike. Kaže, Kinezi, ne, oni dođu i njih samo interesuje to da urade, da tu stvar naprave biznis za sebe, za tebe i odu, kaže. I to je u Africi, kaže, potpuno nova stvar koja menja sve. Kaže, jer Afrika je posle vekova kolonizacije, tog izrabljivanja, te katastrofe, mislim, svega ostalog, sad odjednom prvi put videla jednu stvar koja nema taj koncept kolonizatorski, nego ima koncept saradnje i sad se to zove pojas i put, sad se to zove novi put svile, sad se to zove sve ovo što se događa i to je sad ono što zovu maligni uticaj Kine u Makedoniji, u Grčkoj, u Srbiji, u Češkoj, u Poljskoj, ne znam gde sve, ali i u Nemačkoj, ali i u Francuskoj, ali i u Evropi uopšte. Kako izaći na kraj sa tim? Kako izaći na kraj sa tim kada je to država koja sada ima enormne resurse finansijske, tehnologije koje je razvila, koja proizvodi? Kako izaći kad ta država dolazi, nudi saradnju, nudi pomoć, nudi da radi zajedno sa tobom i ne pošalje ti nikakve političke uslove. Ne traži da formiraš komunističku partiju, da formiraš ovakav režim, onakav režim. Sa svima može da radi i svima daje ono što im treba, kupit će Grcima propale luke u Pireju ili u Solunu, finansirat će i to na 99 godina, sagradit će Hrvatima most na Pelješcu za koje bi im evropske kompanije uzele pola para od onoga što dobiju od Evrope za to. Mislim, sa Rusima se dogovore oko toga da kupe tehnologiju, da kupe oružje, da urade sve razne stvari, da pošalju radnu snagu tamo gde Rusima fali radna snaga, tamo u Sibiru i čuda ako treba. Ne treba da prave invaziju, ali će da rade zajedno. Hoću da kažem, veoma je teško izaći na kraj sa tom. Da li je to meka moć, da li je to tvrda moć, ali je moć. Strahovita je moć, zato što je neagresivna. Sad svi kao Kinezi dovode u dužničko ropstvo Crnu Goru. Ma nemoj, Crna Gora, fenomenalna ekonomija i država i sad će ona da padne u dužničko ropstvo Kini. Pa zašto, ne razumem. Ako Kina gradi taj skupi autoput koji je ključ
turizma u Crnoj Gori. Ako je to nešto zbog čega Crna Gora može jedno da opstane, a Evropa odbija da pomogne Crnoj Gori, koja je članica NATO-a i koja je na pragu Evropske unije, odbija da pomogne da Kinezima isplati ono što je dužno za kredit i tako dalje. Po čemu je to onda stvar? Ko kome tu pomaže, a ko kome tu ne pomaže? I sad kao Kinezi će da uzmu u Crnoj Gori luku bar, pa će da uzmu ovo, pa će da uzmu ono. Pa neće. Neće, nego će jednostavno ta kineska inicijativa koja ide od Ceylona, od Pakistana, od svih mogućih država u Evropi i tako dalje, ona će dovesti do toga što se već desilo, na primjer, kod nas. Zašto je Evropska unija dala sada veliki kredit, veliku i bespovratnu i kreditnu pomoć da se izradi ova pruga dole do Makedonije, od Beograda, od Niša i tako dalje? Pa zato što mora na neki način da se parira tome što Kinezi ulaze ovde, ulažu, kupuju industrije koje su propale, razvijaju. Mislim, neko mora to da uradi. To je ono što je Tito rekao Brežnjevu 1968. godine u Moskvi. Pričao mi je čovjek koji sedao za tim stolom. Kad je Brežnjev rekao, posle drugih svih mogućih pretnji, to je pred invaziju na Čehoslovačku 1968. Tito je bio u poseti tamo i onda su imali težak razgovor, bi trebao ceo dan, i onda je u jednom trenutku Brežnjev počeo direktno da napada i rekao socijalizam u Jugoslaviji je ugrožen, ne znam, novine pišu svašta, Tito mu je rekao, jeste, da, kod nas je štampa slobodna, nemoj sad, Leonid, ti mene da teraš, da ja sad upravljam štampom, kao, ne znam, Jugoslavija je, kaže, mnogo zadužena na zapadu, ima mnogo kredita sa zapada. Tito ga prekine i kaže, Leonid, dajte vi isto koliko daje zapad i sve u najboljem redu, nije ugrožen socijalizam. To se sad događa ovde. Jel, Kina, maligni uticaj, pa sve u redu, Kina ulaže, Kina plaća, Kina organizuje, Kina, pa što vi to ne radite isto na Zapadnom Balkanu? Što vi to ne uradite u Makedoniji, u Srbiji, u zemljama koje su imale tu strašnu krizu, građanske ratove, raspad zemlje i sve ostale stvari? Pa umesto da pomognete, umesto da uradite tu stvar, vi ćete da date nekakve kreditiće, ono, vi ćete da uslovljavate to ovom vladom ili onom vladom, pa ne znam šta, takmičite sa Amerikancima, ko će da postavlja vladu, da li vi ili Nemci. Mislim, Kina dođe, pravi prugu, pravi put, pravi ovo, pravi ono, pokupi se i ode. Mi smo ovdje imali užasno skupi most koji je ovdje napravljen u vreme te vlasti koja je bila ovdje, koji je koštao. Kinezi su napravili drugi most, niko nije ni primijetio kad su bili, šta su bili, za duplo manje para, duži most i korisni, mislim. Hoću da kažem, to je taj problem s Kinom. Kako izaći na kraj sa tom moći koja se pojavila? To je država koja je imala od 1993. godine, sljedećih 10 godina je imala rast trgovine na unutrašnjem tržištu 38% godišnje. Na tržištu koje je 1.300 miliona ljudi bilo u to vreme. To je tržište koje je bilo veće od bivšeg Sovjetskog saveza, Evropske unije i zemalja nafte, znači Kanada, Amerika i Meksiko. Znači sve to zajedno je kao kinesko unutrašnje tržište. Na tom tržištu Kina je imala 10 godina rast 38% godišnje. O čemu se tu radi? Svi kažu kao pandemija, kao ne znam šta, ekonomije su stale, pad rasta, minus rast, minus 20%, minus 11%, minus 8%, minus 6% u celom svetu. Kina, završi se pandemija, Wuhan se otvori, kreće, oni imaju 2 sedmice. To su čuvene 2 sedmice svake godine u Kini. To je takozvana politička konsultativna konferencija 1 dan, koja ima, ne znam, 2700 delegata. I sljedeći dan je Svenarodni kineski kongres, 2. sedmica, to je 3000 i ne znam koliko delegata. Na prvoj političkoj konsultativnoj konferenciji se utvrde stopa rasta za iduću godinu, stopa rasta unutrašnje trgovine, sve mogući parametri kako će država planirati sljedeću godinu, a onda se sutradan na drugoj sednici, to je 2 sednice kako ih oni zovu, drugoj sednici donosi se zakoni koji ove političke odluke od prethodnog dana sada dovode na nivo zakona. Parlament donosi zapravo zakone na osnovu odluka političke konsultativne konferencije.
Onog časa kad je u Kini završena pandemija, kad je otvoren Wuhan, kafići i diskoteke i ulice i tako dalje, oni su imali 2 sedmice na kojima su doneli odluku da će rast u sledećoj godini u Kini biti 6%, plus 6%, a rast na unutrašnjem tržištu će biti 9%. Šta to znači? Pa to znači da njima ne treba ništa, ni izvoz, ni svet. Oni imaju takvo tržište na kojem će rast biti 9%, oni nemaju ekonomsku krizu. Ceo svet će da se bori i grca da izađe iz krize koje je kao pandemija izazvala, u stvari u kojoj se nalazi i pre toga. Još godinu, 2, 3, 5, ko zna šta će biti sa svim tim ekonomijama, kako će se... Kina je već izašla napolje i planira 9% rast unutrašnje trgovine. Znači, oni moraju za svoje stanovništvo da proizvedu robe, 9% rast će biti razmena na unutrašnjem tržištu, a 6% rast industrijske proizvodnje i svega ostalo. Eto, to je problem. Kako s tim izaći na kraj? Kako može Amerika? Kako može svako ko hoće da se oprostavi Kini, kako će da izađe na kraj s tim? Ne može da izađe na kraj. Zato što je to tako organizovano, tako je napravljeno. Taj ogromni skok koji je Kina napravila, to je onaj skok iz malih knjižica Mao Tse-tunga, one crvene knjižice, gde se govorilo o velikom skoku. Pa oni su napravili veliki skok, kome su se svi podsmevali. Svi su se smejali, crvene knjižice, idioti Kinezi mašu knjižicama i oni će da naprave veliki skok. Pa napravili su veliki skok. Druga stvar, Mao Tse-tung je zakone dijalektike, ne znam, jedan od zakona je prelaz kvantiteta u kvalitet. Kina je taj dijalektički zakon primenila, prelaz kvantiteta u kvalitet je sada nešto što sad ceo svet vidi. Prvo je bilo ogromna proizvodnja, pa ne valja kineska roba, pa danas ceo svet uči kvalitet od Kine. I sve više će to biti, i sve će kvalitetnije biti, jer kvantitet prelazi u kvalitet, to je ono što oni postižu. Nisam ja nikakav propagandista Kine, ali činjenice su, to je pakleni teror činjenica. Imate komunističku partiju Kine koja je na vlasti u Kini, koja, mislim, pokušaj plišane revolucije u Kini na Tiananmenu je čovek koji se zvao Li Peng, koji je bio predsjednik vlade Kine u to vreme i Šangajske grupe, koji je on je usvojeni sin bio Čuelaja. Taj čovek je poslao tenkove na Tiananmen. Oni su ovako to završili, rekli nemojte se igrati s Kinom, ne može to u Kini. I više nema nikad u Kini toga. Oni prave tamo, podbunjuju Ujgure, tamo taj muslimanski deo u toj državi, gde većinski muslimani stalno pokušavaju da im naprave tu vrstu problema. Ne mogu da im naprave te probleme. Oni to mogu da rešavaju, mislim, ozbiljno, na ozbiljan način i rešavaju ekonomijom, rešavaju ne promenom političkog sistema, nego onim što su oni razumeli kao ideologiju, koja je ideologija da nije važno da li je mačka crna ili bela, važno je da ona lovi miševe. Oni su primenili sve prednosti tržišta, konkurencije, kapitalističkog načina proizvodnje uz socijalističko državno planiranje. I gotovo. I to je kraj. Nema druge priče o tome. To mora čitav sve da usvoji ako hoće da preživi sve krize u kojima se nalazi. Ima čuveni komentar Greenspana, koji je bio šef federalnih rezervi. Znači, vodeći američki ekonomista, bankar, tako dalje, federalne rezerve, koji je u Wall Street Journalu je neki novinar, publicista, ekonomista, ekspert, ne znam šta, napisao da se mora zaustaviti svim sredstvima Kina i kineski taj ekonomski razvoj koji jer ugrožava bezbednost Sjedinjenih Američkih Država, čitavog demokratskog sveta. Onda je Greenspan napisao, odgovorio mi, rekao, prestanite da štampate te idiote koji ne razumeju da zaustavljajući Kinu, koja je lokomotiva svetske ekonomije, zaustavljaju svet. Odustanite od tih gluposti. Kina danas održava razvoj čitavog sveta i nema zaustavljanja kineske ekonomije, jer to je onda zaustavljanje svetske ekonomije, a što je neprihvatljivo i nedopustivo. To je Greenspan napisao, ima već 15-20 godina. I mislim, i danas ima ljudi koji to ne razumeju, koji misle da je to ideološko pitanje. To uopšte nije ideološko pitanje. Nema tu više ideologije. Hvala mnogo. Više zadovoljstvo.
Ова беше емисијата во Центар, сум Васко Ефтов, вечерва интервју со Љубиша Ристич. Тие што ги погледнат ова интервју, јас сум сигурен дека ќе уживат, дека ќе погледнат од почеток до крај. Бидејќи вакви интервјуа лепат. Лепат за оние луѓе што сакаат да слушнат каде се движи светот, што се случува во светот и каде ќе оди светот. Ако ви се допадна ова емисија, ново дружење, четврток во 22 часот. До четврток во 22 часот, пријатно вечер Македонија, каде и да си.